Belum. Oh, masih jauh rumahnya? Masih dekat. jauh? Sudah dekat? Ya, sudah Tidak dekat. jauh tapi tidak kampungku. Oh, kampung mau di sini. Ada keretanya juga. Kereta itu di sana apa itu? Oh. Kereta. Where is it again? Nah, banyak yang beli di sini. It's that way, isn't Turn it? right, yeah. Okay, sorry. I'll just park somewhere. We can also park anywhere though. We can walk. Is this area the one that Brian said his college? Is it? Maybe actually, yeah. Ini aku dibawa ke sini deh. Ah, iya itu sana kampusnya Ceno Kak. Waktu aku baru sampai Melbourne, aku sarapan sama Ceno di sini. Iya, yang makan. Ada di selatan tuh. Wahyu kamu jelek. Alright, hold on. Banyak ugal-ugalan kamu membawa tuh. Memang. Jangan panik dah. Gak ada remnya. Ugal-ugalan. You remember that? Ugal-ugalan. Yeah. Park here actually. Oh, ini Bang Pia. Pak Pia. Ini Pak Pia Bang. I have no idea what that means. Via. Itu Pak Pia. Pia. Via. Lampu merah kah ya? Lampu merah so kira. Lampu merah kah? What? Kita tinggal di sini kenapa? Lampu merah kah? Lampu merah kah? Ya red light. Mana lampu merah nah? No, we're waiting for this guy. Oh, He's fucking Jadi dia stopping us. nungguin orang kasih jalan dulu baru. oh begitu. Saya kira ada lampu merah kalau di Makassar. Walaupun Chris ugal-ugalan tapi di sini penuh kesabaran gitu. Oh iya deh. Tidak sama di Makassar nih. Kalau Makassar ya, peting masuk oh, sikat. Sini sabar-sabar toki juga sopir di sini. That's why I'm a ugal-ugalan. Because Yeah. everyone is. Kind and patient. Any parking spots? Nothing. There's dia. Kita mau pergi beli apa ini? Mau beli sayur. Dibawa di rumah di Ayam penyet. ayam penyet, ayam kampung. Oh, we're gonna take that quarter hour. We have to be quick. Can you bring my bag, right? You wanna bring that? Yeah. Waiting here. Enggak turun om. Turun. Ayam. Kita turun dulu. Oke. Oke. Aduh. Kita mau bikin apa di sini? Di sini kita mau Ih kakak jujur namanya kak. Nama aku. Dia tuh lupa Juju. Kan nama aku Gisela Zufra, mama aku panggil Juju. Oh ya? Oh iya, ini. Enggak. Wah, Rara udah punya usaha di Melbourne. Oh, Juju. And I should like come there and
inspiring. Rara's name is also Juju. like Juju, this. yeah. Juju's Deli. Juju's Deli. Juju's and What Deli. does deli mean? Why do you like everyone? Delis, like the old delis were like a place where they got cut meat and like cheese. Yeah. So I assume like every deli sell coffee and sandwich, is it? Bukan yang muncul kan? Like they do now, but delis used to be. It's almost like a butcher. Oh. It's like the old. Oke. Dia Oh, Ria. Ini Ria punya, Ria. Ria. Tutup kah? Ah, tongkok ki. tteokbokki. Tongkoi. Ay, tongkoi full. Oh, there's pondok nasi bakar. Pondok Nasi Bakar is already bankrupt, Chris. Oh shit.